Ini kita akan pergi ke mana? Masjid lah. Kita injak becek. Akan pergi ke masjid untuk sholat. Sholat apa? Idul Fitri. Ini hari Sabtu. Iya. Dadah. Mari kita bersusah. Oke. Dadah dulu sekali. Leukemia. Mama siapa ini? Nenek. Ini bapaknya Umi. Itu mamanya Umi. Ini suaminya Umi. Ayo pulang. Apa mak itu sudah mesti dolar di Sakir. Duduknya juga mau balapan. balapannya juga. Bukan salah. Jalannya yang salah. Satu minggu lebih ini. Mau lama-lama di sini? Mau. Saya tunggu di sini ya. Sakir. Kalau ada ditemani. Kita di rumahnya Pak Desa. Bayar tujuan nih. Kita daftar gitu. Say hi. Kadang aku balu kira na tu nanti dah punai lah muka. Video ini ada tu. Kita di rumah Peta Desa. Ada kadang desa aja. Minal aidin wal faizin. Mulai dulu ke Kade. Apa dibilang? Minal aidin wal faizin. Every night, I we paradise.
seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's start while our worries away. I know that it takes two to get the truth. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to